Kintu kira tukwario tukuburwa rene mantu ige urutingwe bwa ma county na kiri arwe siasa turi mureka ura county emirethirite kitangwe kire mieri kenda ya thirikari ni kuota Ithatu cia mwaka thirikari na kuringana na report ya control of budgets ni thirite ekonomi mberu ithirite kitangwe ni roro ari twitite na mbere kwariria kiri mitandao yetu na kinya kiri Nteto cietu twikoria kumana na riboti uturikia utaria mantu mwanya wowe mukadire uwa bwaku ndi bureku kwigi riboti ya controller of budget yana tuguthwanirite kiri Nteto cia Weru na Ithatu. Musiyo mututi MUTEMBEI kuma ntere chichuka ura worore mere Ithatu mithiru kuwa pate muthika mwankarira akona kioto kiawe muthako mo kwithirwo iculeti ni thentere cia kianjagi chogoria kiwamano kia kwariria majani kiantugushile kwambiria kaunti ya Kericho kitongeretwo ni CS Lenturi na DP Gachagua. Kujania kumira atati ka MCA na SRC nyuma ya SRC kuwa watebongela mishahara kinya nyuma ya bocho kia miori ya mbunge cia county. Anko watu ni kiri Nteto cia Weru tha Ithatu unibetawa MUTEMBEI Edward mwanetoa mathithio ni Purity Richard. Kiama ya kurungamira mishara ya ritingwe ba Kenya ni SRC rwarene kitekaro na MCA kenda kwa mishara yo ireretete nkushania ati ko no tumambunge kathumba kwithira ikiingo ndeni ya Kenya kiumia kithiru SRC ni yendekithirie MCA babethira bakiongelo shiringi 10,000 kimpongelera bethira bakirea na ndemi arindithire kionekana ucokanirwa ati ka MCA bana SRC nyuma ya SRC kuote mbeca cio baketha bakiongela MCA bana bethira bakiandirwo ni mbeca ira bakuriwa ni thirikari. Boniface Mongera aina Nteto. Bakona kanya gagotondokire maruru na mateta jao jara batwerie ngwatenere MCs na speaker babunge cia county amwak na kaf iba moroterere ni nyaba mukunurira metho mukarito nke SRC lin mingich nontu bontu bure bakwana thirito aregete bongero mishara amakwithira kuna mbeshi nyinge kire bunge cia county bari mbere kamite bunge senate intergovernmental relations MCs bogere bobatura bathini ni nyaba tena ginto kirime buko amwa kwethiro bari akwe na mwananchi ndegoro. The MCA's pay is 15.6% of the governor, and yet you are telling Karaja wa Mariamu, can you now oversight the governor, and yet your vehicle has stalled. Na kuma mwakene jwangirire kominenya nkiameje sasine turitagerete mishara ya MCAs yagarurwa indire mathabu jethro jetarwa otire mishara ethero ikuruka shiringi 144 magana 375. Pay as you are now where we are. I am deducted 54,045.95 cents. And then that is now the pay as you earn. Then NHIF auto 1,700. What is the total deduction? It is 154,865.90 cents. Therefore, the money I'm left with is 34,000. That was because of the chair. The person who is not a chair is now here. After you do all that, this person called now Virginia is left with 18,644. And as you know, the work of a member of assembly, stay with the Wajiko. Go to all Maoboresi, go to all barrios. We feel in the last 10 years, there has not been any movement. In fact, if you look at the basic salary of the current basic salary, moved from the 5th year of 2017 was at 165. It moved back to 86 as basic salary. Kibonabo SRC betetera ibugite MCs batido benangugi nyingi uringithanite na bunge masineta karinya magavana na konande ibatere mishari nyama rupurupu. We use job evaluation as a methodology to help us to assess the relative worth or the comparative worth of jobs in the public service. Is it that members of parliament now started performing better than the counties? They are now working better in oversight. They are now working better in legislation. They are now working better than the members of the county assemblies. These people operate around the clock,
It's not even 8 to 5 like them, who go to office 8 to 5. You operate until midnight with your constituents or with your ward people. There has been increment of the speakers and the speakers of county assemblies and other state officers, but there have been constant decline of earnings of the MCAs. Unless SRC just advise us to scrap the position of MCA if you don't think it is viable for this country. The speaker is a product of the elected and nominated MCAs. That means the creator now, who is an MCA, becomes inferior than the created. We re-evaluated, Chair. I think the technical team may confirm not once, not twice. We told them to go back on the role of the MCA. We re-evaluated first time. It turned out to be what we call D4. We re-evaluated again second time. It turned out to be a D4. Ntaira yokiriria mikirithano igicururi kamiti gukorokira mokarigeti seneta bas ikwere kiameje SRC ithururungika shughuli beno kagitene gage gutegera mishara gukorokira sakula yao mwankala ntu kethuro yithikirwa eshirwe nekinyira muthia. Review the pay, revoke the punitive what is? Circulars. I wanted to look into the circular issue. Can they now act on humanitarian grounds not to kill devolution? Nke reporter Ntoshauru TV kumaji karone bya bunge kinginangine kinene kimushuja Nairobi mbita Boniface Mungera. Baya Boniface. Musi yo mututi Daniel Mutembei kuma robate chukwa oro ni antu bakumenyeka yuwete bate muthika mwankarira kethira kiona kioto kyawe Mutembei oro meri Ithatu mithiru na atumire maandamano ya ramata chuka na kurete kukiora wari mukaririti wankiamo ya bonda chuka ya wekira ku bobo yete ore muthwaniru munende atawato mwankathai na baraba wati kwethira bayatwa bondi ya kuma Samro Geshima aina Nteto. Kuma ntugo ya gichanga cha kirage atemete barabara ya kuma Meru kuthi Nairobi ya ingiro muchi wa Chuka antu bakiandamanira gikuo kia Daniel Mutembei mukari wa Ntere Cherobate ora auragitwe na nyumani barabara enu ya ingiro wataka iborichi baraba jokirie ethandu kurera arena mwiri wake. Nkurukia mieri Ithatu emunthi Mutembei atikureko thikwa na gutikureko menyekana ire akathikwa. Atori amwe na antoba muchiwago bariuga batikienda kumuthika mbere bona haki ya gikuo giake ikithingatirwa. Tutithikite Mutembei nkinya thaino ogwa ari mochari community na antu maria mamuiche wega na wiro ri arutaga nimo maugite maregete athikwa makauga nimenda justice yonekana nontu before Mutembei yakuite gikuota kiu akuire nakio nigikuite antu makiria mathatu wa erienu wa wiki na wa mweri uyu tuonire tukiintimidate muno na tukifocha kwa nginya kumuthika tuona kwina untu tumbekiritwa undani twauga leke twambe twikale tutathikana ni tontu ni turathiritana kwa muno nginya ni antu anene tukiragwa na nukuthie gutewa twauga ucio kwenda kumutane akorwa ari wa mbere untu muru wa ngina imwe ni tubirite umbi tutikumaka nontu at least kieto kuona ni justice tuone tuyo tutikumakira no twamakira tugatuika riu virenjiri takia maitha batano gatigatika athuganirwe bathanthatu bakumuraga ibaperetwe bondi ikoti nene ya Chuka arende bakathi mbere gwitiga igambarire bakiumaga rumande nchera ya Kathwana untubra antu baba bamuchi wago amwe na atori bakenerete bakiuga endiogu ibakuona taka kuri na Weru bokona haki niombo jagambanire rionde kuma kiambiriria na umuntu ni onona ugarurukua no gwante kumenya Iswaili enona ngai no kuruta wira at least kwina justice ikonekana twina faith na mahakama yetu tucokerie thirikari yetu nkatho na kithure kindiki tugucokerie nkatho muno mustire ni wegwira kiriro gietu na wauga ni ukuthungirira ciro uyu na ni tuonete ni uthungiririte berere amwe na ugu muthuganirwo umwe ati kuri wikirwa mpeni untubura bakuromba thirikari yikaragate kurutha mari mathanthatu na ni matano mariku umwe ti mwambate ni mburia thirikari
eto nonto thirikari ni twije na mukono muracha ni tuona magendanĩtie na atui ni mature unyuonge ni mathima ni magerie buria manki mureta tumenye gitumi kie tumite bitha amwe na kwigua batikore kugwatanira rira baomba kumuthika bariuga mathiko make makaigua mari murigo umunene kiribo ura ukenda utethio bo thirikari na atongoria mwanya mwanya bagichiacha mauntu ma kumuthika ta family gatukaria lakini umenye leo te mauntu twabangite ni mauntu masire tute kumenya ni matundirenete muno financially wanu atukinye bantu turie thirikari igatugwatia kumuthika ni tontu ntuko ine mengi muno na turi ta family thaino twauma koti tutari kunjandiriana na ni tukuria atongoria metu monthe matugwate njara enderea tugakorwa tukithika Mutembei mache matugwatie ni tontu bena murigo murito bena igatumika mbeca mingi kuma enderea twacunirwe we ni thirikari nginya thaino tutanavota gukorwa nginya tukiaraniria thirikari inu tumenya aigangitwo atia. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Etithia hapa wikibeki intere chiembe bwita wacio karia ntere une botwekite gronda kyankoje bakemeneria rungamiri bo karia ntere ubonene bakera mathikone yo mobora woro entere chiankandone bwita wagagebo ne buretete ikubibinge ntere u Nikola Chabari katumenyethia nkuluki Mutembei koroi inkomori akarathwa ntugo oye mutheno ntuire kwe mathiko omake athithia babonda bonda abara bangi bagwatanira na urumo konaniria abura bae na urumo eno ena bae na kithikiro kinene guta uturo obwake na munonkoro kiba kemanagiria makarika amagwenyangia amama kuthinambira kuonekana antu betunya wa bikibiki ichao warira bakwenda gwitethia utio uwe umba wita Thaa wita kwa watu kwa bikibiki we ya no gutuika ko kurira ni kurera family yaku family ni weterete oro alafu otiyete etie murengo na uwe no kurathwa na mwamba atikuona wa muratha bombeta ko thande na githikirwe ginge ala ko tuika kwe mundu mweto ombeta kurathwa na bimbo mbago request thirikari ya Meru County no gari ko request ke mwezimiwa eto kendreke ito moringere kura batu atwamugelokia na inya tinjai na tinjai imoritingoe na nengele kurtangoege na inya mwana wetu kawetembei ndena kithikiro kinene nonto uma arari mwana turare nwe aki mwana turaritanaria nwe ngwe ndene kanisa arare mwana mtivu itokuwa burutinzei ethiro etwekira security nene ogwende bakemenanagiria amonoro angi ero mabitha abaokaria bariugo iba bateri kwithira bakithiramena kongerwa ukaria gita aria bakuringa biashara ciao nikenda bathinambena kuringa ngwe ciao batae na kinyamara no kiriko gya kwagagwa ne maitha olale Thaa ende itumieta sana uteo komerinya kora bikibiki mwanga Thaa anto iba iteta moyo mno bakiwa ate bateo meria ndisi ya torona abege mwango mori Thaa tuwe muntango tuko na bariki nakuratwa batu tokobota Warwani arato kuorowa batu tutakwenda kuorowa renge mto news batu itakwenda totomerwa ndisi yae izunguza mwamba unoreko bibi otostora nanya igwethro batu muntu ore bikibiki ndisi yayo ngo ibeto ndisi yae kere amona bo nzabithwanire tamo kendra batu thitwenera bashe bikibiki totete keribu katwate keribu loi ate weruke tunge bantu twatamdo mate asara loi indi asia ngembe itromile vina yegembe kuri kos bidipro na italere teko vidara ya twadrimanete na machapsifu last week kanisi twari na bo bisine badrimanete na mheshimiwa na Thaa ukaibwanto balingi ndi tango kwira Kumagebe North Betan Class Chabari Mureyo ntumurume omwe wa kuruba myaka 26 ni withiri shulete nyumba mwentere chiampori ntorani ya Kenya gichogoria kuringana na ethe mutano yura no withire mureyo wite atamenye tumike muthako ciorwa na rade murito na kinya mubundi Martin Mwambi hena ripotie muthaka maninjage kuririkana muthenya we mundhiru kiriga chaitere arethirwa na gakanda njagi achuchurite kuma kiri nyomba yao ntura ya mpuri kianjage wandi wene achogoria mundhiru kiri no ndingero report ni the area manager ambira kwina incident yakareka kwa
ndagitari murithi wa Joshua ale muthaka wae ethero nyomba rukiresu yitie no kantu be na uzuni muno no ntona etura lele kuringitwa muno every week ni to bali tele utokolia katokalura divine kana twite ya Kristiano akujirite karikarire chabuchibo uyu akianja gitwe Victor Mutugi augite ithioyo akana kamwe gutire muntu uramenya kira giatemire amona kwithirwa bakuvegechete na guchwa kana no awithirwa arandikite karatati kumau nitusuire ne tumbire kora the suicide note agutio tumbire kuona within the house leo thaa ino kinya thaa tumba go speculate nembe tumire aluthogu na mbuge ki ayuthi Mutugi augite wanakabandu keno imbethi kana muriko kwithia muntu agwatwa ikathina ke baragi akenda gutaura na nkinya kuona utethio muntu omba kwithia na kathina inkesi nkethia na kathina maybe ga psychology muntu akugwa kisumbuka kimathugania nete at least ni ashie na other friends na tabae na ntuba muji kana na mtu ya kuwe korosi kewe antu akujukie tagali taliu ya kumba kuyolaga ku commit suicide mbuge most incidences nyingine ngikale ko kuma tolani na tutukomenya so the cause mtu nyingi titawaje na chena the suicide notes leo tukolomba youth mtu kagita katwena kwa daino mtu nikakuwa kaumu na nitukuromba mtu etwe na emwinyirie kabalombe utethio kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi urea kuibanua rure munda yo mwenteresi anchoro iboro ne kurethetie shanga sante reu guche niki matate ati kantu baba kuthetra munda yo bakiareba wete munda yo yuenderwe nkulugie miaka 50 mithiru na wina tuburi kathumba na araba kuwa kwino mwa kwenda kuia na kuongela point chionge Kevin Kimathi aina Nteto hii Uinyange buncho kathumba ibuku yiri nteresha nchoro iboro rwarera bore kumanya ntitikano cia munda ati atika mushimu ya mukurunto twerwa untomora peja bagita rwego rwetro kayaba no kona even now the fence was done egiti omwe they have destroyed, you have seen bakura bioni bya nyumba yo yaki 1973 where I have even my son who lives there, Collins. They have destroyed everything bakujukia chuburia balenda kwevye bakwetha yoau na ndia tukurigwa atiri batwi na tugeta kira sheria antu bakujukia and there is nothing that can be done. All these women baba kwiwe bantura na bangi betu babejete ngocionerora tukugitate kwerire nduri atiri kaute sheria Kenya na ruote sheria Kenya utiko tonda ni rauga muntu after filing an appeal in the court of appeal na bwiri kwengwa agitabora chokerwa. You can see the destruction that they have done. Rogo rutebo bandite meteu bandite uban destroyed kuma eu ndaban file case against destruction of property area. I have reported several. Kuringana nabo bare bayidukritse munda yo muthenyo yo ruari ya bwana ba mukuru yo mututigi munda jojo kuona aja imunda jo baba na jurari na case 14 na kesi yethire tariki 21 mweri jojo wathira na twikuja kwambiri gutuguta munda jono ntujwa ingi kotonda ene bakuita family yao bambiri gutogara maiga na gutugira mbu ona ndeu ni nkuromba thirikari ni tutegere kenda twithwa twina maisha jetu chombe gukara bwega no ntwigori baratumite nya komando kuma tauni beja na ngari na ime beje gututishia janja no ri tujukitie umbi kwa police station ya Ruire itutetwa ripotio tukugitanga ruego munda yume menya orankuga kana ora yoguye jano ntuchabe keja enditera kira kigya kwa na kitha kwikya wa kire okigitata ajokie woni ntendete omuta no nto ya mukoro kwa mbera indogo na kari ariko ntaigwa entukwa kwendia munda no te agreement na kanya weta mabuno te no acha ineri munda na ndi kwa unte kumnyembia mbeteni na kuringana na idhaa Joshua muri ntarangwe uro kuringanizwa na kwithuka munda yo mwankatha iyo thikiantu batano kwo my mother the late Stella Nkatha
mwalimu akwire 1983 niyo athiki au my stepmother uria urirwe mami okua etawa Njuria Nkatha Njuria Mwendwa sorry na wa kwire 1994 na thiki au itheo msee wengwa meja wentagu etawa Ntukirinyo Ntorogoji na kwire 1990 athikwa au my father wengwa akwa 2002 athikwa au mwekoro kwa Jane my late wife akwa 2019 athikwa au kwina tuburito 5 na jo ndombere kwereza court na ndende kurua why we are not transferred ndereza ndo ndabwira no ntuba case iwero lakini those were all disregarded by the court. The judge ruled in their favor nonto ikware na interested party. I don't know what barabaga ibare mo witnesses. I don't know the reason why it was done so, but nande I have already my lawyer has filed an appeal against that judgment which is supposed to go to the court of appeal. Mkoloki na boba ba mushiyo burukumani amesieti enda itayo kuthia te ambare munda yo mwanka muthia beturi bachokete ko court of appeal na turi court of appeal yo mwigo suya woni betho antegwite into bya baba ngogina court of appeal teka ndamiona enkinyira nenya court of appeal nonga court ikarungika court of appeal kinegamba rendere nara na tutwenderete intone kulingana na kumenya sheriani na obali jaba atwairia itogutuguta muda itotiga gutugutakaria aba no ntibachokete ko court of appeal nyeri nduria court of appeal kayumba ikurigiria bazu endelea na muda jaba baba witrangugi no tukoto na rero turungika Nkiripotera Weru TV kumabure mbita wa Kelvin Kimathi Ubeka ove ne kuma kidinte tuno tukuona kanya kambere gakonoge ndweta kuraya nchokerete na Nteto Nkuluki Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Victory Furniture Shop ni nduka enjero aja Meru na ere Greenwood City Mall Mugarona Nkobu Stage na ere na furniture indongi injaga na cheki nande amone ntobingi kadhumba bya kumataki Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture na magurija tikuinyere mubuko jaku ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Kuruki turi na tamu wanyamwanyesha kumurika ofisine yaku na tukakuwa na discount ya 25%. Rionga nduke neto ntuko chionde iturugura kuma Ithatu charukire mwankathe muciogoro kana uturingire mu gukurukira 0748578516. Victory Furniture Shop for original, quality, classy and affordable furniture. Solution Quality Finance ndo tukapata trakta ya kulima nao. Walini support na pickup wakanifinance bando na lori. Hii kazi unaona hii nilianza na kitu kidogo na sasa unaona kazi imefanuka. Tulianza tukiwa na magari 5 peke yake. Solution Sacco walitufinance kununua 5 vehicles. Hata mwezi ukuisha tukawa na fleet ya 10 vehicles. Sasa tuko na fleet of 50 vehicles. All whatever I have, including my dear wife, is a product of the Sacco. Even I thought their education, the lad I have. Marsabit, we have never had such an active Sacco like Solution Sacco. I've been able to take my children to school. I've been able to build for myself a residential smart house that I didn't have before. Nilikuwa nimelisha tu ng'ombe moja na kunywa maziwa nyumbani, na chochote chenye niko naye saa hii naweza kusema imetokana na Solution Sacco. Tukaenda tena Solution Sacco wakatupea loan ya 10 million, tukanunua shamba tukakatakata tena na tukauza ikaisha, tukapata profit ya 2 million. Visited me a lot. I bought a samba, planted about 200 plants of coffee. I've been able now to educate my children. Imelipa shule, imemfanyia shopping yenye nilikuwa nifanye yenye iko shule. So mimi nikaona hiyo Solution Sacco ni suluhisho ya kila jawabu. Solution Sacco,
your ultimate financial partner. Bwana tuweta na mbere kurumira Nteto cia Weru the Ithatu. Minister urimi na ndethia mithikali nturi na watandirite na munini wa rais Rigathi Gachagua kiri ururi bo kio monoke majani kiria kitite na mbere county ya Kericho kio monoke kiria kiretete amwe atongeria na kinya arimi na watiri bo kimera kya majani kieta na mbere kwa tukuishili na bakethira bakiolele mantu ingi mawatho na mathina ya jerumirite kimera kiu kenda bethira bakionoke murimi wa majani. Let me start by saying that it really gives me great pleasure to be with you in this very important tea conference here in Kericho. I'm happy that for the first time we have a sensitive government that is committed, that is really focused in addressing the issues that really touch on the well-being of our farmers in this country. It is worth noting that tea, the role tea plays in our economy is in a way that it is one of the largest foreign exchange earners in this country, and for that matter, its importance cannot be overemphasized. And when we meet here today, we meet here to really reflect and see the challenges that this sector faces and how best we can be able to bring around the reforms that will go towards ensuring that we have the best of the prices for our farmers. The little experience that I've gained as the CS Agriculture in the last 7 months, and which I would want to briefly share because this meeting is for the Deputy President, is that when the Kenya Kwanza administration was coming into being, they made pledges to the people of this country. And one of the pledges that I remember was made, there was an issue of the guaranteed minimum returns of our produce. The experience I've been able to gather, and which I want really to ask the sector players to consider, is because some of the challenges that we are faced that include that are not limited to the increased cost of production. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Thaa Nithi Susan Mwindu na ameneretie maandamano yaraya kwirikana yakabwitho muthenya uyo yatongeretwe ni mutongere wa murengo wa Azimio la Umoja Raila Odinga akiwa boni untubukethe abati kubona maandamano yamenyekana ya sabasaba uwite no Raila ari na mobatu yawe kiumbe na kike utumenda kubwithia maandamano yara kuwa yatekwethira yaitikirika ndene ya muongo yo Kenya kuluki na uretia kariba miankene kwethira baeka thiri atetiko na kwethira bari na wendo bunene na wa MC wa Bogeta West DMK kiogora arombete minister wa Kariabo ndene Professor Kithure Kindiki wona kinya South Imenti kire ndiunga yawe kiumeke yetethira aika mantu kathumba yara yachokanirio karia ntere cia icio kiumutwikare aina Nteto nkuluki. Muthenya jwa rojo kwirigiri maandamano ja manene jara ja kumenyekana Thaa sabasaba kuma kiuterugene na thirikari jatongeretwe ni mutongiro wa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na ndaki aidia ntere shariji nyaki West gicigo mbunge kia North Imenti Susan Mwindu ura ni mubunge wa Thaa Nithi na ameneretie maandamano ja ubunene akiuga Raila Odinga ni mobatu jawe kiumbe akurwira na tija mukari wa kawithire. Kesho maandamano na pinga. I condemn the maandamano in totality. ICD Kenya ni kuturudisha nyuma. Kuandamana sababu ya interest za mtu mmoja haikubaliki. Asiye agawiwe mkate nusu mkate akipewa ako sawa. Asipopewa ni maandamano kila siku. Wacha andamane peke yake, usishtuke. Kesho kuna maandamano, tunaandamania President William Samoei Ruto. Tumuombeeni sisi kama Wakristo, tumuombe atuongoze, tumuamini. President amejitolea. Najua tutafinika kidogo, tutafinika kiasi,
ndio tuweze kuwa Kenya na Kenya isimame imara. Kungina kukiathone mwanye msio wa Bogeta West DMK Kyogora akiaria mathikone nteresha kionyo na ariritie thina iri gukujirwa miankene ya kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Tobana nyabara baina miunda tha iyo tijuri mano uritagintuku nonto bwai na ndanto bali mora bakauga mwanka jo Tharaka iyo raitirie jo ankete angu aja piras bara beije mitungu bali go nyo Tharaka yankete kaunti ete igwete gwa kasibitari mbeti baithia meri etathire Ithatu ri kaunti ethithia kairi barejire echo ba methia kairi ogo tu thirikari ya Meru kaunti umba gwite gaka sibitari Tharaka MP ule Tharaka Murugara choka itia ejandera boke agwa kasukuru within Meru County oro Murugara na te ogwaka sibitari Meru ogwaka sukuru Meru itivet institute yaka auga ni anto Tharaka bau baina Meru ngwakira na ndi barachokere bakamata nyambo cia county ya Tharaka Nithi beja baikira within Meru County baire yo goti within Meru County na kiumia twetete waziri wa karia bondene kithure kindi kerigiria ya Southimenti DMK na muriti akijaneje na ntera ya mianka kenda kariba Meru na Tharaka bakara no kiri akiuga taura thirikari ndiru ya Uhuru Kenyatta ya bangaga kuinja kimuguru kinene miankene eu kuthithike ukenda bakamenya Meru ni kuna Tharaka niku nawe mubunge Susani akiuga kira kuromba ukurukira makanisa ni ngwataniro miankene ukenda nto bakara no rumwe to solve once and for all the Meru ere ara between Tharaka na Meru nonto nande anto bakura we especially nterira cia Gigembe South na bagwankanira Tharaka anto bakavamia go tuko na migwi anto bora gwingo tikituragiria anto badatu sofa mbere kira ito mangava na ibali bakurikania President Uhuru baitenjeshi inje mutaro jo munene mono ala Meru ni kwanganira Tharaka kuma ndeje gweta mwangana na Meru National Park project yewe ingiriro rendo aciambirire cia Uhuru na Ruto neronga mirire kuinja mutaro jo mantu jale jo banga nonto nandi kuonekera no nganjeshi ejo njo toka jo January gakurago na ito kuwa mukumbu jo establishment between Meru na Tharaka ukeja gweta kiberecia mukumbu jo munene mono jo kuonana na ya mwanga jo miriga Meru na nto na bodho guchi jutho jo temeri nya barabara ekera na jo andirwa miti ututega irore okona jo kuthiria mairi nyamwira 70 na lokamenya ndera imiriga Meru ndera ne abodho guchi ituikire mwanka between Meru na Tharaka wagaro kamenya hii ndera Meru ndei Tharaka na thina wikathira. Mesikia kwamba saa zingine mnapata Meru na Tharaka Nithi wako na issues. Lakini unapata Tharaka Nithi kule chini na Embu ya Mbere kuna issues. Tunapata saa zingine Meru na Isiolo kuna issues. Isiolo na Marsabit kuna issues. Naomba sisi kama makanisa vile tumejumuika leo bila kuangalia Isiolo, Marsabit, Meru. Naomba kanisa hivyo tumejumuika leo na tumeungana. We be united for a purpose. Even as we unite to ensure that we build our churches, we also unite to ensure that we are peaceful. Tunaishi kwa amani. Kanisa ambazo ziko kwa zile kule kwa mipaka waongoze wananchi wote kuwa na amani. Wakati hata president anakuja anasikia ya kwamba mipaka na mambo ya mipaka na mambo ya vita na nini imesuluhishwa na Waadventista. Tunapokuwa na camps, tunaweza kuwa hata tunafanya camps and I will support. Tumeamua leo kuna camp pale juu kwa Pastor Kenoti wa Mukodhima, tungine tunaamua kuna nyingine hapa Isiolo, tungine tunaamua kuna nyingine crusade mkubwa ya kuonyesha wananchi sisi sote tunaungwa na Mungu mmoja na tukae kwa amani, tukae kwa upendo kama watu wa eneo hili. Nkiripotra Nteto cia Weru reakwa rietwa ni Mutungi Kare. Abiashara na aremi bomirane bakuthethanikira bakuwa maburuka barabara ya tatiko na muri ni bo banyamare bonene akiremu biashara Jacob Mantile wete mburuka isi uramirana mauri yandi na bakinye Somali bakethera bakiongela mbeca ina ro tiboke merake bwambiritie kulikitho ni thirikari. Nicholas Sabari aina Nteto agolelia miratha ai
mira ikimekana aneo kimera akiragiteithagiria anene muno atu ubanterino ochiagembe mantuni mwanya na kuona mbeca aciao kuthina mbere na uturo obwao indi kuri na ugwati bonene kinya gwethira thoko ya Somalia rio ati bariuga biashara itikobwa abwega mwankathaino nontu antu baba kugura mira ino baina mibango yao ya kando ira bakuthina mbere na kwinyiria ni omurimi na mubiashara wa mira kuma nterino chiagembe mira thai mu Somalia iturire tundu kimwe chiringi 300 Rigero aurete kale burarwa chiringi 300 na ara Somalia tundu kimwe kiu kirendo chiringi 4 na iko ntombete tena nkona omere kwendwa miratha ine mingi na lakini bate kwenda kwengela quantity emirere wita Somalia bethi mira bakaura mireme nini kenda na wobendia nara baetie mirete bakairia antu baekera miranga ene ita Mandera kenda mire kinya kwembeka ibendia kale lakini kurana wabaturera isi Jacob Mantiriro ni mubiashara wa mira akiuga ikubatiri kwithira ukithingatirwo kuonekana ati atongeria abonthe baegembe na kinya miru ngima ibakuthetera kimera giki kia mira ni kenda kiona thoko bwega noe murimi ungi na urane murungamiri wa sub county ya Kiengo twekirimi mukambi ariuga ibwega bunge bakaira motion ikire bunge ni kenda mira kinya rutarutwa akire listi ya amanto megienda wacha kulevya ugagutho mtu onkandamia na turakuthetera mire ira oneme yari ni atete na mtu okuwa ari mewa mire iba kuinyo murimi mira arendie tondo chiringi 200 reko chome bile bidire ro chiringi 120 ne tondo ke muntu yo kiora ekiendie ngirinya na ote muntu ukona yau bibonete Nteto sha itene to misha koro ya nithia Meru mira niyo backbone ya antu bembe. And I feel a lot of pain ria mtu akuringa siasa kana musiasa akuringa siasa na mira na batu kumenya kuri ita mira irari na thina rutero Somalia na antu betu bara thina muno especially ita ya corona kam kuromba legislation chonde igitha sumbunge duare na kanda eriwa mira is a drug now weta burete legislation ekuwa mira neri tokina kanda that time batu ya ntuwembe tukono obonu kuthetera muembe Kumagembe North Betan Class Chabari na njira ya ukiri na kuwatile kithomo mubunge wa Ekuru County ya Meru Elizabeth Kailemia ndaliungite skuru cia buri na kwithira batethia na utethio bobe kurea aitara ditobama ntuige kithomo nyumene na uritie baraba ina Kenya na bawendi bobo ya kwithira be muwate mubango yo ambiritie yo kuwatila na ukiri kithomo mukiri mithika aina Nteto. Sukuru cia ndwanda cia Meru icietete na mbere kurumirwa impara ringi nyumembura e mwaka yo kuria kwana twithara twina challenge nene muno ewika aritwa skuru ira school retention aritwa be ya ntuko inkai kwethira kwina mpara na nja bakaura nja na baurire nja batiumba kuya skuru tuma kugetha kwina challenge ina ya performance in schools nontu most of the time aritwa batikuo ko batiko menyo concentrate na mathomo yao nikaenda bamba kuthithia boya 80% ya athona ordinary china drought chukuru chetu chonde china challenge ya kithomo nontu bwa bara ire ambirite hukuma nontu burera rikwetera ni muno ntubarone bya kore bikai sana na bendia kenda bomba kukita fona bara secondary na colleges kumania na ontubo mubunge wa Ekuru County Meru Elizabeth Kailemia na athiurukitie bia kuria ke cukuru cia ndwanda cia buri tiania na Kinyegembe na inyetha ituthingatirite muno mantu ja school feeding program jawi mantu ja watiri thirikari muno na ruarua cukuru cionthe kethe keja irio kenda na baretha asta muno na kwe semi-arid nkwenda kwambiria deworming ikunenkera ana ndawa kenda menyo ekua amwe na bo atongeria bantere bawete kithomo ikiete thina kiria ana bako kumania na nyumo cia kithaka ire ikwanga nterei kuna riski rero muno mujiari aregeria mwana agaita cukuru lakini mujiari atiwa ino kwa kithira mwana akinya so riski to in a very high level ya risk nontu bwa ambitire iguthirunka ko na chimba na tutukwenda guthene tuna kios na rantu ba umizi ni nyumo cia kithaka kana na bachukuru kuigwa munene ukaida WS na rwe tukarita no kuria na nyumo cia kithaka na batwe tuthe tayari kuria na nyumo cia kithaka antu bari amichi nyumo cia kithaka iria kenge mu reserve ende nte kumya kithira batu akwenda tutakuria kenge mu reserve kana nyumo cia kithaka kwenda cia kuria amichi na bateria kutofautisha mandu ya atwira na tebo kwa kumaanisha lakini tutira ndi kuria na nyumo kinya karia kithaka na for sure
bara ote igosho twate gitu ingwatu na tuibange so iba ibange ba yugenyo jo te wakwanda kuria ni racho turi ni racho twitacho ate na tengombe na tembori na ote ntuka yakinya twita kwende nyama turia so no mwanka kana tuchikama wagwa kana tuchikama ote ntuka yakinya tukama njo kana tukama mbiti kana ni so nirie na laibati kwetheire kenge impacts na tuturie michi no tanto bari amichi athwana tenge mu reserve na munene okainda birezi namenye boya na ikwe boya athwana is not a game reserve omantune ya kuringana na mama Safi uraimu membo kamiti otalii mbunge nene de kamiti neu nte mama twachemania antu beto ibora ero injogu ibakinyangero irio compensation yao ekejari na ndeke wikio kiuria ntu inyanjogu ina chire jire ntu bampara inyana au pakine na itokuthithia ura njogu cirema kwijana weto miundene yetu ithirwe roje rwao cirigwe ura tuciumba kwija miundene yetu Karambu nkurukia wete ibetete na mbere kuthiatira mubango yo kweyana tauro ciothe kiriana bacukuru ministry na ya education na mbese isi atengero kagita mono kwa ministry kenda ina kanairwa ana bari bagurairwa sanitary towels na imantu Anthony mono ntu are baikura na ndi bambirio bamenya batita inya chukuru ntu ibokera ibo kwa winkwenda kuromba nya ministry ntu ituraboromba batunenkera mbeche iu sheja kere ekuru kere atongere bekuru baba gwitwa woman representative ntu baba kumenya thina yare na igeta kuraja kubatetheria kwa tukendelea kaire na of course ikazi URETERI kuga itethero ina taxi kenda nyabara kumba kura bomba kura na mbeche inkai sana nkuruki na rombete mabisa bokaria kuthiatira ntu barabara itherie dispensary mbeti nteretie mitungo imentie boga iti na utire ibakuyukirwa matalia ya kiwatho department yetu ya security internal security borisi atongeri batu bantura chiefs antu banyumba 10 batethero batijora gukarawa na uo kwa itotethanirie twinthe inya tori tumenye ibao bau bena walifu jabo ibagwatwe na baingero nyethera forever nontu batena aja na community kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika boya mukiri na iboya mutagena ntubuko na uni kuma Nteto cia Weru the mubango yo aro siasa na Nteto cia Weru the Ithatu no tuginya muthia Nteto cietu thira wino tukubo boya tuketha tukona ringi ntuku ya Jumatatu rukire mubango yo afuke wimbetho MUTEMBEI ndo monneto atu amathithio kali Purity Richard. Good night and God bless.